Anay ko! Apay nga induron nak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenakan ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom! Manipod ita! Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta! Sa bulan nak ni Anaya, ay ayatag, ay ayatan nagmat ni Anaya! Ni Angeli! Ti maibagay kan ka! Saan kat adayjay ang babae? Agkasar kayo kan ni Angeli! Kunam, akay kayat nak. Kunam, nga ay ayatan nak. Apay, apanawan nak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na. Ay, ayatan ka mo na. Apay nga ron, apanawan nak. Para iti pagimbagam da ito nga aramid. Diyak kaya't amay sangmaga. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awan na, sim kanyan! Di na karagupan! Ulpat ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, tinagibasit manen ni Ariela ti kabailan ni Monrey. Ket nakunanapay, adi na kayat arumwar ti baro iti mansyon. Tamang ibabain kano daytoy. Kalpasan dayta, nagsubang da Ariela ken Angeli. Gapu, kadagiti nakiting nga isusuot ti balasang. Kabayatan na, naibaga ni Ariela nga agturda ije abroad, ket ni Rocco ti kadwana. Gapu iti dayta, nagatap ni Angeli. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Ni Mang Rocco, ti mang i-drive kada kayo, kunayo? Nairwama ko, nitikas na nga ibagbagak iha. Kayat ko asawan, tapno adda alalay ko. Napatpatag day di a Rocco, ngam siyak nga anak yo? Angeli? Makadlawa kon, mami. Ha? Unay kalakit din aya, iha. Sabalin ti madbadlaw ko. Aklo na nyo man wano saan. Talaga napatpatag day di a Rocco, ngam siyak nga anak yo. Ay na, iha. Ay, unay kalakit din aya. Di mo ka di pag-imunan ni Rocco. Tadakkel ti akmen na dito mansyon. Driver bodyguard ta ni Rocco, iha. Ikan kalangan iti kwartam. Ta dito ikan Pilipinas nga agtur. Nayon na nyo nga ro ti itadyo kanyak, ha? No mano ti gastusan nyo nga agtor, isumot ti itadyo a kwarta kanyak. Anya? Ma'am Angeli, Di nakasarsarita. at akadi basol ko, ma'am. Panawan nak dito'y kunak. Maysa. Anyat basol ko kunak, ma'am. Ibagam ko, ma.
Tapno makapagkidawa kiti pamakawan no anyaman dayta. Basol mo ti kinasipsip mo ka ni Mami. Sipsip! Ah, ne, saan mo't Panawan nak ditoy. Jak pagan ano ti makisaritay tinagdaka sa tao. Ma'am Angeli, jak kaya taguraan na. Ibagam na niya taramidek. Tapno mapunas ti panagsaksakit tinakam mo kanya. Agpaiso? Maaramid mo nga ta, ti ibagakkan ka? Wen, ma'am. Anya dayta. Ibagam. Nakasaganak nga agtungpal no anyaman dayta. Di ka sumurot ka ni Mami nga agtur ije balasiw taaw. Tapno siyak ti ikuyog na. Ah, O anya? Maaramid mo dayta? wen dayta lagayam. Di kagdanag, ma'am. Aramidak dayta. Sige, aramidam Mang Rocco. Saan nga iti sa ulaan? Anjali, agrobot ka. Tarumbar tayo, kada Rocco. No, ije probinsya ti papanan tayo, masadutak Mami. Trabaho ni Mang Rocco ti agmaneho. No, di nakabaalan ti agdrive, sukatan yon. Ako. Asikasuan tayo dagiti papeles para iti panagtur tayo ijay balasiw taaw. Ha? Ikuyog dak, Mami? Wen, apay, di mo kayat? Kwa? Kalat sa dayta pangadang nyo. Kunak man no, agbati ni Mang Rocco, Mami? Oh, asino ti bodyguard ta, no agbati? Isu nga ikuyog ta, iha. Mami, saanan ang masapol dayta bodyguard? Awan kastay at dalat tamot kadwa ta lalaki, iha. Kampanti ngamin ti panunot ko, no adda kadwa ta lalaki, iti sa di naman napapananta. O di, ni tatamal yung tikuyog tayo. Ni Mang Rocco ti agbati. Anya mo't tilaban day jay amalyong ngay, no adamang dangran ka data. Ayawan pisitan da akas lakuton, tanagkutong langarudan, nagbasit pay. Mami, awan ti mangdangran kada tayo. Di mo laam mo Kasanon, no adag panggap iti dakas kadata? Tasaan mo't mailibak ti kinalapsat, kan kinalapanata nga agina. Ang mga no adamang gundaway kadata. Di adamang isakit kadata, iha. Mami, Iso nga ikuyog ta ni Rocco. Iso ti agbali na bodyguard ta. nga Mami. No di mo kaya't asumurot ni Rocco saan laeng. Agbati ka nga rudan, Angeli. Anya? Saan Sumurutak, Mami. Ay nawaw, kitahim ti aramid dagiti amo ta, panyang. Mapanda iji abroad adida man la itugot ni Monray. Maala, saan na balay? Tadatamot akadwa ni Monray dito mansyon. Wan mo't ki di ay nawaw. Ngam, unfair at talaga ter aramidin da. Talaga nga awan sir-sirbi ni Monray ti dito apagtaingan. Ay, maliyong. Nagsakit tinagam ko ay nawaw. Tagtagibasitin da tiyaw awir ka. Ibagbagada nga wanam muna. Kaslanis-nes ti pagkitkitaan dagin ko na. Angam, lamlamutin mo't lang ni Madam Ariela ti sasawan na ay nawaw. Maliyong. Apay ko na, panyang ay nawaw. Apay, maliyong. Well, tanagpasuro mo't kini Monray iti English. Ibagbaga na nga wan utag ni Monray. Nga mapay nga raw, nga iso ti pagpasuruan na. Alaman, ay nawaw. Apay, maliyong. Nila ka di Monray ti mabalin a pagpasuruan ni Madam Ariela. Ni Ma'am Angelia. Ngam, sa dutmat ni Ma'am Angelia. Awan aanusan na amang isuro iti inana. Anya? Ay nawaw, nakaadalmat ni Ma'am Angelia. Pinagadal day desire. Nagturpos iti kulihaw. Ngam, di naman na ipakat tinadal na.
Nagtrabaho idi ja abroad. Ngam, ja kamo no anya ti trabaho na ijay iday. Tano agdamag akin ni madam, agongat mat, ay nawaw. Maliyaw. Sa idi adda ija abroad ni Ma'am Angelay, jay lamaki boy-boyfriend tar aramidan na ijay, ay nawaw. Ma'am amwag mo't lada kita, babaen kin ni madam. Tano agsarita da iti teleponaw, nagpigsa ti boses na. Ung tanan ni Ma'am Angelay, ay nawaw. Kasta ka, day. Panyang, iminamot laing ni Ma'am Angelay aropat kwarta. Ay nawaw. Jagmat ki di ichis-chismes dagiti amot ha. Masaok laing. Saan mo't siguro adakis dagi bagay tagpaisaw? Saan aya? Ay nawaw. Kantap no amumay, ti pamalpalat patam ay nawaw. Maliyong. Ngem itinatayin ni Sir Luis, nagawid mo tayin. Dito'y matan ang nagnaad ni Ma'am Angelay. Samad lang nagawid itinatayin ni Sir. Ay nawaw. Ay, agtrabaho tamanan. Tanaong puton ti 10 minutes a break ta. Hindi. Aywan. Nagbiit ang naglabas ti oras, Malyaw. Wine, ay idi si bibiyag ni Sir. 30 minutos ti break ka itagsapa kin malam. Ngam itatawanan ti barkadak nga amo kalalakay. Ha? Kinisayan ni Madam Ariela. Pinagbalinan at 10 minutes lang. Ay nawaw. Agtrabaho tan panyang. Manang Angeli, agtur kayo kano iji abroad? Wan, umay ka kano ko na ni Mami. Ha? Agpaiso, Manang Angeli? Wan, iso nga isaganam ton dagiti kawas mo, ha? Ay, o sige, Manang. Nasingpet ka manan kanyak, Manang? Sigod mo ta. Tay dakkel abag ti pagikam iti kawas mo, ha? Numabalin, alaam to amin ng akawas mo. Ikargam iti dakkel at traveling bag. Alaam amin a sapatos mo. Ay, uwan, Manang. Ay, apay ngay nga alaag amin. Wan tagbayag tayo iti abroad. Mano nga aldaw? Basta, mabayag tayo. Makabulan, wano 2 bulan. Kasta ka di? O ala, rogyamon ti mangyempake kadagiti kawas mo, ha? Ay, uwan, Manang. Ngamne, di mo ibagbagay ti sabali, ha? Uray asino, para laang kadataday toy, ha? Ha? Apay ngay, Manang? Wan tano maamuan ti sabali, ang mga noagungat ni Mami, kat saan nakaapalubusan. Manang? Basta, secret talaang, ha? Para kadatalaan, wen? Ay, uwan, Manang. Ala, rogyamon ti aging pake ti kawas mo. Malagip ko, Manang Angeli. Idi mapan ni Papa iji abroad. Ado ti asikasun na akasapulan para idi panagtur na iji abroad. Siyak ngay, anyamot ti kasapulak. Ay na, saanan ang masapul dayta ita apanawan. Idilaang dayta. Ha? No kadagituyan apanawan, no adda kwartam, mabalinan. Basta adda aydim. Adamot aydim, saan ka di? Ay, uwan, Manang. Ado ti aidik. Okay nga, Rod. Basta isaganam ti kwartam, tapag gatang mo iti plane ticket mo. Ha? Saan ani Mama ti mangbayad? Sika, Monray. Awan bibiyang ni Mama iti daytoy. Ay, mano ti plete, Manang? 50,000 pesos ko, ma. Ngam no sika, ta-abnormal ka, 20,000 pesos laangan. Anya? Basit laang day ta amaksay ti kwartam. Adumat ti kwartam, saan ka di? Ay na, di ka nagbabawi. Basta sumurot ka kada kami iti panagturmi iti abroad. Tapno makapasyar kamat. Tauray siya, bayadak nga ti plane ticket ko. Makanlaang ti ilibre ni Mami. Ay, sige, Manang. Kat, kaano ti flight dagiti amo yo, tatang? Ay nawaw. Jakpay amaw, anaya. Madaman sapay ti panangipagpagnada iti papilays.
para iti panagturda iti abroad. Agbayag da ije balasiw taaw, tatang? Diya ka mo anak ko, nawaw. Sapay la ko mga raod takasta. Agbayag da ko ma. Tanong makarelax ma tila payag da taaw ang makangkangag iti sermon da kanya kay nawaw. Day tati ka na yun apagladingitak, tatang. Kay kayat yung amin ti mabugbog kawan iti dakkel abalay. Di kay pailang amin pumanaw ichay. Tano makainan na kayon. Wen anak ko, nawaw. Dumting to ka de. Kaanon tupay ngay? Inton pinagaramidan da kayon iti dakas? Ay nawaw, saan? Didak mabalin at angran. Tailaylayat da pailaeng. Natalimo daw dan. Tatang, Basitak lagit kitain da. Ngam di da mo ti kabangla kay nawaw. Saan daglapad padasin ay? Tasampilak idano kasyanaw. tatang, jak kayat ama isagmak kayo. Ngem ad-ad da ajak kayatan no maipasubo kayo nga agbasol iti padayo a tao. Ay nawaw anak ka. Saan abasaw timang depensa iti bagay? Self-defense laeng anak ka. Kunak na imbagam ka ni Mami adi kan sumurot nga agtur iti abroad, Mang Rocco. Imbagak mat, Ma'am Angeli. Ngam, ipilit na mata sa murutak. Na imbagla ka na para bitbit iti bagayo ka ni madam. Ulbod, awan gaya matakdaram asaom. Saan man? Adamat matakdara ka sa ok, ma'am. Tsak lang amin kahit alabsingan ni Madam Mariela. Nadagsan ti bagayo. Apay, ma'am. Kaya't mga rod asika ti para bitbit ni mama. Alaman. Laglagi po, nadagsan ti bagayo. Ala, wanan. Husto nga rudan. Sumanao ka manan. Agi barbas ka man. Nagalas ta itsuram. Kas kalapusit iti kastalangam. Ni Ma'am Angeli, met. Anya apusit mo't nga ibagbagam. Saan mo't ama? Katuan mat. Apay ti kunam. Bagay mo no ada barbas kan iming mo. Apay, Ma'am Angeli. Mas kay kaya't mo kaditawan barbas kaniming. Talaga nagbastos ti panagsasauman niya. Rocco! Ah, Angeli! Anya launay ay ati pagsarsaritaan nyo dita. um, Rocco! Nagado at trabahong ijay garahe. Nga maapay nga daka dita. Juan, madam, umayad! Sige, Angeli, panawan ka pa eh. Bastos a driver. At dayta, naisagana kon dagiti kawis ko. Ado akawas kan sapatos ti inkargak dito'y traveling bag. Ha? Ay, asino dayta? Siyak, Monray. Ay nawaw. Ay, mabitlaang tatamalyong. Ay, Barak. Umayat agdalos dito silid mo. Ay, sige tata, sumrak kayon. Tulungan kayong agdalos. Ay, saanan. Ay nawaw. Kabailak. Siyak lata. Ha? Anya bagdag ito'y. Nagdadakal. Ay nawaw. Kwa? Anya ti karga dagito'y abag, Monray. Kwa? Kawis ko tata? Ha? Apay? Pangipa na, may nawaw. Kwa? Kwa? Monray? Amamukan, ay nawaw. At ilimlimod mo niya. Monray? Agkakampitasan aya. Di mo't imbagakin ka, adi ka agisikreto kanya, ay nawaw. Ibagam amin ang mapaspasamakin ka. Agpudno nga tani Monray, kinimalyong. Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapoluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT
540. Kanda ito'y nga istasyon. Tigasat. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.